Hai menaza ting choma I awang riame zai na mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kana keu zing kai ting kum chana zang kai ka chum hamamai ting chua ka de regu man sa Zeme ko gena ina hai mena hangya paulia ga de ra dele. Kedai rege machi kakamir mene saja wang dai rabe kana keu zing kai jes rok ting kum chana zang kai ka chum mai ting na anchat kreu kana hi design na India ramge gitei kan chibe 7.2 magnitude ka chibize 31 second minute ke changra hangge pam piria wang dau dui bela muile je sale zai kana keu zing kai jes rok ting kum chana zang kai ka chum mai design na India ramge 7.2 magnitude gitei kan chibe wang ra hangge city rame lia gaibra meze Gujarat ge bus ka bam ge wangule ja che jai Bihar ge Darbhanga Assam ge Guwahati Jorhat jai Sadia ka che bam ge wangule ja che jai Nagaland ge Kohima jai Manipur ge Impal jai Himachal Pradesh ge Mandi Port Blair Andaman jai Nicobar aipo bamrame ge wangule ja che jai Jammu and Kashmir ge Srinagar ka che bam ge wangule ja ka che dile chipo ji ge ne North East state Assam Manipur Nagaland ge Anui Zilang rong me longmle na aipo kana ke jing kai ruk ting kum chana zang kai ke chumai design akite kan chibe wang ra blam gi ze man ting ze bamra za chirin mag ze pe ze aipo gete kan chibi ze rana te imbya gar hangya hai mena klum ki ze bam hangya ai ze me man salam gi ne chitau gai dele Zai Nagaland ge naikom election bam rap ge pui mi mina hang madai me election ge antara hang ge candidate sapagule ja chevdili zai election ting ti ge te tib chang ria du chunaria changze Nagaland ge pui mi na MLA te medu chunaria gare le je sali zai Nagaland ge naikom election tarap ge voters vote kai ra me pui mi 49.79% la muile je ka chevdili zai naikom ge du Nagaland ge candidate plan ha ke je rekte se je madai sapet zai chporo ge pui mi ya mina hang madai merun leje sale zai ting kum chang ke ja high school ja rak suruk ja ka chum gene nai kum ting kum chang na jang kai ka chum ria ka chang bge Nagaland ge assembly election bam te drab ja lokre madai gu dile ja ka chudile zai ting kum chang ke ja high school ja rak suruk chum gene nai kum ting kum chang na jang kai ka chum Nagaland ge lokre madai assembly election bam rab ria ka chang bedu chunaria pui mi mina MLA sa pebe gare leje ka chudile zai Nagaland ge nai kum election bam rab ge pui mi mina hang madai me ticket teluze election tara candidate sapemzi ralang bige hekani zakalu zai pas ne NDPP go ticket teluze Dimapur 3 assembly constituency ge hanaikom election ge antagule ja che zai paknab ge Rosie Thompson pas ne congress go ticket teluze thining assembly constituency ge antagule ja che zai pakchum ge salho tonu krose ka chibu pui pas ne NDPP go ticket teluze Western Angami Assembly Constituency ge ja tagule ja che zai pamadai ge ka huli sema ka chibe puine BJP gu ticket teluze atoizu Assembly Constituency ge naikom Nagaland election bamrab ge tagule ja ka chule zai Nagaland ge naikom election bamrab ge dise is a maduka klebe ga ja election ja bamchil ra bahangena Nagaland police mena pani pompe peze tingmui tingba chimak ja check gate ram ge gari ram ge mak siabra ma ja ka charang kang pungbra mesdu check te ja pi ta ja lam leja chudile zai Nagaland ge ai election sogane ka charang kang banai te ja kap ne bekro drugs nim pa dib du mi songa jela leja sale zai Nagaland gu CEO ne rangai ja naikom election bam rap ga polling bam ram ge te ja kap ne bekro rame zai ka charang kang rame candidate changba me agent changba me za worker changba me pungu rahange lun magule ja ka chudile hanaikom election bam rap za this say is a ma ja kak lebe ga ja mina kan nom nom be ja mina kan cha cha ge vote kara hange ne je kagane agya kalo charang kang pegule zain chichine agya kalo achebra meze nam ni je kagane mina khan ning ning be zai mina khan cha cha ge vote kara ba hangene Nagaland police mene rid sang chunaria dula le je ka chedile zai North East state ge Nagaland banai Meghalaya ge naikum General Assembly tingkum kum chana jang kai ge chumgu election bam rab ja wangdai rabek na ke jing kai jes na tingkum chana jang kai ge chumai ge bam gu dile zai wangdai rabek jing ke jikna tingkum chana jang kai ge chumai de zai ne North East state ge Tripura zai Meghalaya Nagaland ge candidate me chone ngam pet me ka chbe pni gu vote du sei dai gu le je sali
Zai North East State Assam Sonitpur District Jamuguri hat kachepe bam ge MP mi mina hang ket bizi atawu har reman kachepe pene empui mina poine za gdui be bizi gene police mena pachunim ni dele za kache dele za police mena sa za atawu har reman kachepe pene empui mina poine lesiki school gene ki wang da hangge empui ki get pet blog nim lu za nchi chine ka gdui dele za kache dele za ai pope atawu har reman kachepe pene empui mina poine za gdui lu changge ke mingye ne police mena bachun nimle je sali Zane Nagaland ge hanaikum tingkum changna zang kai ke chum assembly election wang rab zeb tingkna di ze lamui za chirin mag ze chuna Nagaland ge election campaign ze ta de sang ze lamui de le ja cheu chipo zigene Nagaland Peak District ge puinung women organization mena check gate remege kolu za gari remege te ze za sak ze kam ne be kro hazau pung me pung ma me ka chebe pz check te la le za ka chedle ze Nagaland Peak District ge puinung women organization mena check gate remege hazau pung me pung ma me gari get check te ze pi bza Nagaland ge hanaikum election bam rab ge maduka klebe ga ze disi ize bam chil rahange na le ze sale ze Nagaland Peak District ge chake sang manai pochuri hazed mene kile ze ka chedle za Peak District ge assembly constituency ze mingewla le ze che ze assembly constituency ket ge sit medai la le ze ka chedle The Syrian country ge Syrian state news report mena man sa poge be chai sui je njnai kana ke ze krize squeating kum chana jang kai ke chum tak mai ge Israeli spy mera mena I Syrian ge dai gu capital city Damascus ka chebe bam ge Zeme nam me public me bam building residential rame ge Israel mena target te je pepere na kap ke je ge dai khang ai ke je pok pe missile rame air strike te ga be bisi ge ne mina hang minge me chai za mina hang krem me Syrian me ka hazam de le je ka The Israel spy mena njnai ge Syrian country Damascus capital city ge air strike te bje tignan chat kreu kana za minute himre hi ge te de za ka chedle za chigine mina hangminge me chai za mina hang kremnge me spy me du za public civilian me du ka hazam le za sale The USA United States America go Secretary of the State Antony Blinken kachbe pene China dege leader changjap jiter je bambe pe top diplomat wangi kachbe pe je tetibe khamai ge ngom pau zai warning pe ge je China mgu plam chimak ba belon ram je United States America ge limong dai magra hange rangai dele je kachedle je krai biting ge du China mena United States America gu space ge pani gu belon ge dibel limong gai je United States America mena aircraft ne kapkan sia dele je sale The United States America Secretary of the State Antony Blinken kachbe pune China dege za China country ge Beijing ge debate wang hange bu trip ze plan te weda lus du China mena United States America ge belon ge dibe limonga be bzigne China mgu United States America gu State Secretary Antony Blinken China dege trip te debate wang rabze tem soni dele ze kachedle Zeme set hungren gai ke we belung sweet me saulu se ba bega samdu lang gai zuke Aigena na maikna ke jing kai tingkum chana jang kai ke chum hama mai ting chuak de regu man sa loi gai dele pi gai jang kinga nim le ne je to dele